Egunon, da onmungi etorri, nireiko estropa eta arazo tekniko eta guzti, hemen gara, alako batean. Neskak jokatu de lehenbizi, Gipuzkoako 11 minutu eta 6 segundu egin. Bigarren Orio bebi auto, 11:24, eta hirugarren Hondarribia Orsa, 11:26. Pues aquí en la esquinita se puede ver. Segidan izango ditugu mutilak, bereiko bigarren estropa honetan. Getaiko nesken euntzila ez da hola hemen, ze Espainiako txapelketa jokatzen eria Castro ondan politiko. Aiba, eman zaio hasiera, aurren dugu txanda honi. Esan behar da atzo, tanda honetako honena Donostiarraz lehen esan duen bezala izan txala, ia gaur ze gertatzen da. Atzo baino guk lasaiagoa da gaur, eta ara honean egiteko aitzekiri gabeko girua. Mendia bigarren Ziago gartzea, Ibaika aurreneko lekuan, bigarren Donostiara, da hirugarren da laugarren postua nahiko borrokatua, Luanko eta Utxana artean. Esteko izan izangoan, ematen du Utxana izangoala lehen abartzen Ziagoa. Bigarren Ziagoako denborak. Lehenengo postuan Ibaika izan da, 10 minutu, 39 segundurekin. Bigarren Donostia, 10 minutu eta 51 segundurekin. Hirugarren Utxana.
Hasi da bigarrengo tanda hau, 20 segundo pasa dira eta ja regata estropa balidoa da. Osea que lauen barkazile hor dazkagu. JK. A ver, zeinek... A ver, ontzi hori, favorez. Regateo estropan ere mutikan atea. Esa embarcación, campo xerten. Estropa ere mutik erte, favorez, campo alen baile. Decir que ayer en esta segunda tanda era para Tencherpe, aventajado con 23 segundos a la Atenea de San Pedro. Mundakarrak nahiko arazo egin hartu dute, bigarrengo ziago hau. Pasa dira 20 segundo, estropada balidoa. A ver jendiak, nola animatzen duen gaur hemen Getaiarrak etxia jokatuz. Guk badakau, herriko orua edo grito egera zaten da noietakoa. Es una canto bat abestu genio, seas kantxari, agoiz batez puerto gartzera. Denborak, lehenengo denbora horrena herriko ontzilarentzat 10 minutu eta 10 segundorekin. Bigarren Elantxo B, 10 minutu, 13 segundo. Ondarrua hirugarren 10 minutu eta 17 segundorekin. Eta laugarren denbora Kolindresentzako 10 minutu eta 22 segundo. Estos son los tiempos
Amargarren Donostiarra, 21 minutu eta 40 segundo. Hamaikagarren Lutxana, 22 minutu eta 22 segundo. Eta hamabigarren Luanko, 22 minutu eta 29 segundo. A continuación, voy a dar los tiempos de toda la regata de la segunda regata de Guetaria. Para la embarcación local de Guetaria de 20 minutos y 40 segundos a un segundo. Ahí, como ven, está dando la bandera a la embarcación del Ancho B, ganadora de la bandera de Guetaria. 21 minutos. En cuanto a la posición, la embarcación de Colindres a 21 minutos y 11 segundos. En quinta posición, Raspas, 21 minutos y 16 segundos. En sexto lugar, Trincherpe, 21 minutos 25 segundos. Séptimo, Ibaica, 21 minutos 34 segundos. Octava posición para Mundaka, 7 centésimas más tarde que la embarcación de Ibaica, 21 minutos y 40 segundos. Luchana, 22-22 y Luanco, 22-29. Un fuerte aplauso para la embarcación del Ancho B, ganadora de esta bandera de Guetaria. Soriona, el Ancho B, Gaur Morte.